ubwicanyi burakomeje, ntabwo rwose abantu bazatuza kwicana. Ubu tuvugana mu karere ka Ruhango, ngira ngo mwese murabizi, harani mu majyepfo, umusore na nyina batawe muri yombi na polisi y'u Rwanda bakekwaho kwica se. Ntabwo ndagenda nagarutse mu Bugande, ngira ngo murabizi amatora yararangiye, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaje gutsinda kandi atsinda neza. Bobi Wine ngira murabizi ni Robert Kyagulanyi, ni umugabo w'imyaka 40, yari ahanganye n'umusaza w'imyaka 81, Yoweri Kaguta Museveni. Rero ubu tuvugana, ngira ngo murabizi Yoweri Kaguta Museveni umuhungu we bamwita General Muhoozi. Ntabwo Muhoozi atuje, yavuze ko ahaye amasaha 48 yo kuba yishyikirije kuri polisi. Ese ninde wishyikirije kuri polisi? Ni Bobi Wine Robert Kyagulanyi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yahaye Robert Kyagulanyi Santuma. Aya ni amazina azwiho, ariko uyu mugabo akaba ari icyamamare mu ndirimbo. Ubu tuvugana akaba azwi ku izina nka Bobi Wine, wamenyekanye mu muziki nka Bobi Wine nk'uko mbivuze. Amasaha 48 n'abataritaba kuri polisi ngo yishyikirize polisi ya Uganda, ntabwo uyu muhungu General Muhoozi aramuha amahoro rwose, aramuhiga, aramwifungira. Bobi Wine ari mu bakomeye batavuga rumwe na leta ya Uganda mu matora yabaye kwa 15 Mutarama umwaka 2026, ngira ngo ni mu minsi mikeya cyane rwose, iminsi itarenze 4 ishize. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yongeye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 71.6%. Bobi Wine amukurikira ku majwi 28.72%. We na General Muhoozi rero, nimvuga we na General Muhoozi wumve umwana na se, ntibacana uwaka, ndetse inshuro nyinshi bahora mu ntambara y'amagambo. Mu butumwa rero General Muhoozi yanyujije ku rubuga rwa X, ngira ngo murabizi X ntabwo ikiri X, yarahinduwe ngo ntabwo ikiri ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Uyu mugabo Muhoozi yagaragaje ko Bobi Wine akunze kwita Kabobi, abari kugatuka ni mu byumva se. Natishyikiriza polisi azafatwa nk'urwanya guverinoma y'igihugu cya Uganda. Yakomeje agira ati, kuri Kabobi yaba yagasuzuguye, kuri Kabobi umuhombyi w'ibihe byose, muhaye amasaha 48 yo kuba yishyikirije polisi. Natabikora tuzamufata nk'utubahiriza amategeko cyangwa se urwanya guverinoma, ndetse tuzamutwara uko dushaka, kuko njyewe nzamwitera muri yombi, nzamufata nk'umusirikare. General Muhoozi ntabwo yakunze gucana uwaka na Bobi Wine, yakomeje asuzugura amwita Kabobi, usanzwe ari umuyobozi wa National Unity Platform. Mu minsi ishize Bobi Wine yashyize amashusho kuri X avuga ko kuva ku wa 15 Mutarama umwaka 2026 atacyumva uko amatora yagenze, kandi ko atakiva mu rugo rwe kubera ko umutekano we utizewe. Bityo rero kamera zifata amashusho ubu tuvugana zikomeje gushyira mu rujijo abantu, kubera ko mu ijoro ry'abantu binjira mu gipangu cya Bobi Wine harimo abantu benshi cyane atizeye. General Muhoozi rero yahise yandika kuri X ko nta muntu uri guhiga Robert Kyagulanyi, ahubwo we agomba kwitaba polisi ndetse akizana, kubera ko nta mwanya amufitiye. Ubu tuvugana rero ahantu hatekanye ni mu bwiherero bwe. Nimvuga ahantu hatekanye ni mu bwiherero bwe, bivuze ngo Bobi Wine ubu tuvugana ari kurara mu bwiherero, ari muri wese, ntabwo yemerewe kwinjira ngo ajye mu gipangu cye, n'ibiryo ari kubirira muri wese. Muri Gicurasi umwaka 2025 General Muhoozi yatangaje ko mu byapfa na Robert Kyagulanyi Bobi Wine harimo amafaranga yamugurije ntiyamwishyura. Bivuze ngo Bobi Wine hari amafaranga yagurijwe na Robert na General Muhoozi. Ayo mafaranga rero akaba akomeje kuba ikibazo. Icyo gihe yavuze ko Kabobi cyangwa se Bobi Wine ntabwo ari umugande, nta nubwo ari umurundi, tuzamwigishiriza cyangwa se tuzamufata nk'ikigande
ikindi kandi tuzamufatira ku butaka bwacu bw'u Rwanda, nta hantu na hamwe azacikira mu gihe ataranyishyura amafaranga yanjye namugujije. Umwe mu bagize icyo bavuga kuri ubu butumwa yabajije General Muhoozi icyapfa na Bobi Wine, undi amubwira ko hari amafaranga yamugurije ataramusubiza. Yakomeje agira ati hari umuntu wambajije impamvu nanga Kabobi cyangwa se Robert Kyagulanyi, uyu nguyu ni umwana wa Museveni. Uyu nguyu General Muhoozi yavuze ko rero njyewe mwishyuza amafaranga, reka anyishyure inguzanyo namuhaye. General Muhoozi ntiyigeze atangaza umubare w'amafaranga yagurije Bobi Wine, gusa Bobi Wine inshuti za Bobi Wine za hafi zivuga ko mbere yuko Bobi Wine yinjira muri politike ndetse agatangira kuvuga rumwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, byari muri Mutarama mwaka 2025, General Muhoozi yahise afata uyu munyapolitike nk'inkende, yaramututse, yaravuze ngo wowe uri inkende. Yongeraho kuba akiriho nabyo ubwabyo ni amahirwe kubera ko yagerageje kuraswa, ariko umushoferi wa Bobi Wine niwe waje kubigwamo nk'uko nabibabwiye haruguru. Kabobi arabizi ko umuntu wenyine umurinze ari papa. Kabobi yavuze ko umuntu umurinze, nivuga Kabobi wumve Bobi Wine, yavuze ko umuntu umurinze ari Museveni. Iyo muzehe aba adahari uyu munsi mba naramuciye umutwe. Aba bana ko batoroshye, ariko iryo jambo muraryumvishe bakunze basoma Rwanda TV hamwe na Steven Rwanda. Kandi mbibutsa mujye mukora subscribe, ibiganiro byanjye ntibikabacike, sibyo imbere cyane. Kandi hanyuma yavuze ko uyu mwana General Muhoozi yavuze ko iyo papa aba atarinze uriya mugabo njye mba naramuciye umutwe, kubera ko ideni ryanjye natarimara ntabwo tuzahonoka, kubera ko ngenda umusirikare nta muntu n'umwe ujya unyinisha. Ngira ngo murareba amafoto aho ngaho bakunze basoma Rwanda TV, murabona Bobi Wine ndetse murabona n'uyu muhungu Kayinegaba Muhoozi. Reka tugaruke mu Rwanda tuvuge uko byifashe mu bwicanyi bwabereye hariya mu karere ka Ruhango. Nababwiye ngo hari umusore na nyina batawe muri yombi nk'uko mubireba harani ku biro by'umurenge wa Bweramana, ni hepfo hariya rwose kuri metero 100 umanutse gatoya cyane. Ni umusore rero polisi y'u Rwanda, nivuga polisi y'u Rwanda wumve RNP, yatangaje ko yataye muri yombi umugore w'imyaka 60 n'umuhungu we w'imyaka 26 bakekwaho kwica umugabo we. Ni umugore n'umwana bafatanyije bica umugabo, ariko mu by'ukuri ari na se, bikaba uwo mugabo wapfuye akaba na se w'uwo musore. Ibi byabaye rero ku wa 19 Mutarama, nivuga ku wa 19 ni mu mugoroba washize. Byabereye mu mudugudu wa Kivomo, akagari ka Murama, umurenge wa Bweramana nk'uko naberetse icyapa hariya mu karere ka Ruhango. Amakuru avuga ko uyu mugore yasabye umwana we ngo amufashe kwica se witwa uyu se akaba yitwa Birasamasha Donata. Ni umugore witwa Birasamasha Donata w'imyaka 70, bari bafatanye amakimbirane n'umugabo witwa Birasamasha Donasi w'imyaka 70. Rero bakaba bari bafatanye amakimbirane. Abageze aho umurambo wa Birasamasha waruri bagaragaje ko wari wuzuye amaraso menshi cyane. Umuvugizi wa polisi w'intara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hasani yabwiye Soma Rwanda TV, yabwiye Steven ko aya makuru ngiye mba nahigereye. Yambwiye ko amakuru ava mu nzego z'ibanze yerekanye ko uyu muryango wari usanganywe amakimbirane ashingiye ku mitungo. Narababwiye ngo muzamarana mupfa amafaranga. Yakomeje agira ati nibyo koko birakekwa ko uyu musaza w'imyaka 70 yaba yishwe n'umugore we afatanyije n'umwana we w'umuhungu. Abana b'abahungu mukomeje gufasha ba nyoko kwica abasaza, murabahora iki mwa basore mwe? Ubu rero aba bombi bahise batabwa muri yombi. Nta kintu umuvugizi wa polisi yavuga ibikise, nabo bayumiwe buriya. Ubu rero tuvugana bataye muri yombi, bajya gufungirwa kuri polisi ya sitasiyo ya Kabagari mu gihe iperereza rigikomeje. CP Kamanzi yibukije abaturage kwirinda amakimbirane, bakimakaza umuco w'ibiganiro mu miryango aho bitagenze neza
bakitabaza inshuti z'umuryango, abunzi ndetse n'inzego z'ibanze zikabafasha gukemura ibibazo bafitanye. Icyo nakongeraho rero, icyo nakongeraho bakunzi ba Soma Rwanda TV, nuko mwajya mutandukana kubera ko kubana ntacyo bibamariye mu gihe mugifitanye ayo makimbirane ndetse no guhora mu nzego z'abunzi. Burya ikibazo tuyikemuriye wowe ubwawe ugatekereza yewe mutandukane mureke kutubeshya ngo mwakoze ubukwe. Ibyo ngibyo murambibabwira kandi yego. Umurambo rero y'uyu mugabo witwa Birasamasha utuvugana, ngira ngo murabizi polisi y'u Rwanda irakomeje kandi ikomeje gukora umurimo mwiza Imana yayihamagariye. Umurambo wa Birasamasha wajyanywe mu bitaro bya Gitwe gukorerwa isuzuma. Itegeko rivuga ko umuntu wica undi abishaka abakoze icyaha, iyo bimuhamijwe ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Mu Rwanda nta mikino ihari, bagufunga burundu iyo ugerageje rwose kwivugana umuntu ukamwica burundu. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, reka tuvuge kuri gato Kenisi muramuzi? Kenisi uyu ni icyamamare muramuzi, afite televiziyo, ni umunyamakuru nkanjye. Kenisi afite inzozi, hari ahantu ataragera nubwo mumureba buriya. Kenisi afite inzozi zo gukora ikoranabuhanga ryifashishwa mu gisirikare, nta mikino ihari. Ntabwo nagenda ntabivuze, reka mbibabwire nabyo, ntabwo ntinda rwose. Umushoramari Kakoza Nkuriza Charles yahishuye ko afite, uyu mugabo azwi ku izina nka Kenisi, afite inzozi zo kuzakora ikoranabuhanga ryifashishwa mu gisirikare. Avuga ko natabigeraho azapfa ababaye. Uyu mugabo wabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Steven Rwanda kuri Soma Rwanda TV ubwo twari turi kumwe muri Sport Clubs. Cyane ikiganiro twagiranye cyagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo n'ishoramari rye akora mu bintu byinshi bitandukanye. Kenisi wabaye umusirikare yavuze ko aho isi igeze yatekereje kuzakora ikintu kizubakwa cyangwa se kizavugwa mu mateka. Kenisi uyu mugabo yabaye umusirikare, bibibutse ntabwo ari umusivili, nta nubwo yabaye umupolisi, oya, uyu nguyu yabaye umusirikare. Abasirikare ndabemera ku rugamba rwose, muri abantu b'abagabo, mukomereza aho ngaho kandi nanjye mbari inyuma nka Steven. Yakomeje agira ati nifuza kuzana agashya kazafasha igisirikare cyacu, nta kintu kizanshimisha kandi nimfa ntakigezeho nicyo kintu kizambabaza kurusha ibindi. Nta mugabo udapfana imishinga, nubwo yabivuze ushobora kumva ngo ejo yapfuye, ariko byibuze Kenisi wacu yabapfanye umushinga mwiza. Yabapfanye umushinga mwiza. Nababwiye ko imishinga myinshi birayibereye mu marimbi, niho hantu heza njyewe nkunda kujya kuruhukira nkafata fresheri. Nshaka gukora ikintu gishobora kuzafasha abasirikare kurinda iki gihugu cyacu. Turi igihugu gito, ntabwo twangana n'abanzi bacu mu bijyanye n'ubwinshi bw'abaturage, rero tugomba kuzabatsindisha ikoranabuhanga. Uwarize ngira ngo murabizi, igihugu cyacu rwose gikomeje gutera imbere kandi dukeneye tekinoloji mu gisirikare cyacu. Yakomeje agira ati mwari muzi ko uburenganzira bwakoreshejwe ubwo ngira ngo murabizi, igihugu cya Venezuela ni igihugu mu minsi yashize giherutse kubura perezida wacyo, ariko buriya cyazize tekinoloji nkeya kubera ko umunyamerika yari imanukiye arangije ahita amukubita hasi. Yakomeje agira ati rero njye mfite inzozi kandi nsanzwe nzikabya, iyo ndotse inzozi ndazikabya, nimfa ntakigezeho nzapfa mbabaye. Iki gihugu cyacu kitaduhaye, iki gihugu cyacu Imana yaduhaye, tugomba kukirinda kandi tukirinda natwe ubwacu. Kenisi yagaragaje ko hari umushinga ari gukoranaho n'itsinda ry'abanyeshuri bagera muri 15 barangije amasomo yabo mu Rwanda, ibyo bita Coding Academy, aho bari basanzwe bakora bahembwa, ariko ubu babaye abanyamigabane. Bivuze ngo Kenisi yahise abafata rwose abagira abantu be. Yagaragaje ko rero ibi bintu biri gukorwa kandi ku rwego rwo kugendana naho isi igeze, kuko isigaye ikoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano burimo artificial intelligence. Narababwiye ngo niba uri umwarimu ukaba udafite AI, ukaba udafite artificial intelligence, tayari barakwirukanye, wahatashye wowe, uratashye mwarimu, bye bye. Kenisi asanzwe ari umushoramari ibintu bitandukanye, ngira ngo murabizi uyu mugabo afite televiziyo nta mikino, afite ikipe nta mikino, Gasogi ni ikipe ye. Ndabibabwiye bakunze ba Soma Rwanda TV. Rero reka mbe mini aha ngaha,
turaza gukomeza amakuru yacu kubera ko ni ibisanzwe amakuru nyabagezaho buri munsi. Reka mbifuriza umunsi mwiza, mugire amahoro y'Imana kandi mukomeze muntege amatwi bakunzi ba Soma Rwanda TV. Ikiganiro cyarimenya byinshi ngira ngo tumenye uko mu Bugande byifashe, tumenye hara mu majyepfo ko umwana na nyina bafashe bivuganye se nayibabwiye nabyo. Tugarutse ku cyamamare cyacu Kenisi, babwiye ko nawe afite inzozi rwose. Mbibutsa ko Kenisi ni umusirikare, ndamukunda cyane. Kenisi ndakwemera, salute kabisa, uri umuntu w'umugabo, nta kuntu utagize kandi turabizi wavuye kure, wari umwana w'umukene turabizi, waravunitse kabisa, twakwitaga kazungu. Rero bakunzi ba Soma Rwanda TV, mukore subscribe, ndabakunda ibiganiro byanjye, mujye mubikurikirana buri munsi. Reka minira ahangaha ibiganiro naho ubutaha kandi turi kumwe, mujye mundeba.